گەلی تەماشەوانی هێژا دەماوە خۆش ئەم بەرنامەیە هەلبەستی نەمردا دیسا بەهەورەنا ئەمە ئیرۆژ دیوانە مەلە حوسێنی باتەیی هەلبەستێکی جۆرە بخوێنن vê helbestê ser eşqa pêxember ser pêxemberê me nivîsiye em bêjin nevara naet naeteke ji dîwana Mele Husênê Batê me jî bixwînin lê berî em helbesta xwe bixwînin em pêşî em dixwazin dîsa jiyana wî bi kurtî ji were bine naskirin kerem kin em bi hev re jiyana wî guhdarî bikin li ser jiyana Mele Husênê Batêyî gelek lêkolîn hatine kirin lê mixabin dîsa jî jiyana wî bi serastî nayêzanîn di nav çavkaniyan de jî gelek îxtilaf heye حتی ام دکارن ببیجن هنک چافکانیان ناویوین احمد آنجی محمد دانه نیشاندان. لبله چیتر وکه مل حسین باتهی هاتی قبول کرن. دلیل اویجی اوه کو خلق گند باته و یه دردور آوی حمی ناویوی وکه مل حسین باتهی دزانن و ناس دکن. ام دزانن کو گوراوی پیروز جی لگند باته یا و نهاجی زیارتگاه وی هریمیا. سیدای هیجا ده هلبست خدا اف ناسناف و مخلص بکارانینا. باتهی، ملای باتهی و فقیر باتهی. اغلب جی ناسناو باتهی بکارانیه. در حق دیروکش دایک بوناوی ده در روایت هنه. یک دبیجه کو د سال 1414 هنده هاتیه دنیای و د سال 1495 ده جی چویه رحمه خوده. یا دنجی دبیجه کو د سال 1675 ده هاتیه دنیای لیبراستی ام باش نزانن کو کی جان راسته. ملای باتهی لمالبته که اولدار هاتیه دنیای. ناوی باوی وی مصطفایه. مصطفای باوی وی بسوفیتیا خود هاته ناس کرن. چار کوره صوفی مصطفى هبونا. احمد، حسین، عثمان و محمد. مل حسین باتهی او قصدناف خلق باتهی ده تحس کرن کو هر آلی گند تدکاری راستی تشتکی بناوی وی وره. مل حسین باتهی پیشیل جنب برای خواه مل احمد دست بخوندنه کریه. پشتی بویا 15 سالی لمدرسه میر زینل بگه هکاری خوندن خوا دوماندیا. هر وکی جبرهم باتهی ین حتی نها بدست مکتن دیاره کو او جبلی کردیه که باش عربی و فارسی و ترکی جی دزانه. جبرهم نویت فهم کرن کو ده ادبیات، تفسیر، حدیث و بلاغت ده سردست بویا. ملای باتهی بکسی نافدار و میران رجی همدن بویا. دناف دیوان و جواتان ده هر وقتی خودی سوز بویا. زمان وی گلکی لفهاتی و سفکا. ام دکارن ببیجن کو انسان نخوندی جی جفهم دکن. جبر وی که جی گلک هلبستین وی دناف گل ده هات نجبر کرن و بلاف کرن. سه برهمین وی هنا. زنبیل فروش، دیوان و مولد. مولد و زنبیل فروش دناف گل ده پر ناف دارن. اف برهم گلک جان هات نچاب کرن و جعالی گل و پر تین خوندن. وقتی زانین مل حسین باتهی لنیزی کی گنده باتهی وفات کریا و لگنده باته هاتیه دفن کرن. نهاجی ترباوی زیارتگاه گل کرده. بلی تماشاوانی جا مبهور جیانا مل حسین باتهی گهداری کر. امین ها ایدیج دیوانوی هلبسته کی جوار بخوینن. اف هلبست لسر عشقا پیغمبر مگوهاتین ویساندن. وکا کون زانن ده تاریخ ادبیات کردی ده آنجی ام بجن ده تاریخ اسلامی ده لسر پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گلک هلبس و گلک ام بیجن نعت هاتنا نویساندن گلک مولود هاتنا نویساندن مل حسین باتهیجی چندک لسر پیغمبر عشقا پیغمبر نویساندنه اما یکیش ورن ها بخوینن محمد سید عالم شفیع روجا میزانه چراغ دیده آدم خدانی وحی و فرقانه تماشاوان هجا دبي محمد سيد عالم دبي يعني مزني عالمي مزني في دنياي محمد عليه الصلاة والسلام شفيع رجاء ميزاني دبي رجاء ميزيني رجاء بيجن خير وجنه تينا بيفاندن تينا ميزين كرن دبي رجاجي يشفعته للمسلمان أبكي الإنسان أبكي شراغ دي ده آدم الوي درجة دبي رحنية شعفة آدم أم كارن في هار أم دشك لا فين بكن بشكل أكيد دبي يعني رحنية شعفة حمي إنسانايا حمي بلكي بني آدم وبشكل جيجي رحنية شعفة آدم عليه السلام پیغمبره يكو بافي إنسان حمية بافي إنسانتي آدم عليه السلام خداني وحي وفرقاني بخويه وحي وفرقاني يعني أم بيجن خبرش خداتين وفرقان قرآن كريم خويه ويا خداني وحي تنزيلي بأقلامو بتبجيلي قلم دا نسخي إنجيلي نما تورات دخجلاني تماشاواني هجا في درجة دبي خويه وحي وتنزيل يخد تعالى آيات وأم بيجن وحي جيرشيان ديا وأم بيجن إنجيل بريا إنجيل وتوراة شهاتبون بريا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام أم كارن ببواجي ديني خو تمام كر
پێ خودێ تعالی ئەم بێژن بە قورعانێژی دین تەمام کرد چ ئینجیل و چ تەوراتن دمەنسوخ و دملخاتن بووی ناوی مسەماتن حکم چوو کەنزێ ڕەحمانێ دەبێت چ ئینجیل و چ تەوراتن ئینجیل و تەورات وەکەمە گوتی بەری ئەم بێژن پێخەمبەرێمە هاتبوون ژە موسا و عیسا عەلەیهی سەلام را و بناوێوە ڤاناڤە ئەم بێژن ناو کردبوون و حکمێوێ چوو کەنزێ ڕەحمانێ حکمێ واژی چوو ئەم بێژن خەزینەیە خودێ تعالی پشتی و قورعان و پێخەمبەرێمە هاتنە سەر وێ عەردێ معلومە ئەو دینێ دی ئیدی حکمێ وا خلاص بووش بەرکو خودێ تعالی بە قورعانێ و بدینی ئیسلامێ دینێ خۆ تەمام کرد بحکمێ سەییدێ مرسەل نەبیێ ئاخر و ئەوەل بەتاڵ کردینەها مجمەل بە ئایات و بە قورعانێ دەبێ بە حکمێ سەییدێ مرسەل یعنی بحکمێ پێخەمبەرێمە عەلەیهی سەلات وەسەلام نەبیێ ئاخر و ئەوەل لەبێ درێ گوتیە نەبیێ ئاخر و ئەوەل ئەم هەر کەس زانێک و پێخەمبەرێمە عەلەیهی سەلات وەسەلام محەممەد عەلەیهی سەلات وەسەلام نەبیێ ئاخرە يعني نبي باشية تالية جبري قوتنا خاتم الأنبياء ليدي قوتين نبي آخر وأول الجور روايتنا قوتنا في خبرهم عليه الصلاة والسلام بري آدم عليه السلام جي خد تعالى دبي نوراي تشكربو دبي هنجي جي أو في خبر بوجبر بيكي ددر نادت بيجن نبي بيشي ويا باشي بهردو شكل جي نبي في خبر عليه الصلاة والسلام بطال كرتين دين مجمل أم بيجن دين بريا إسلامي قسمك أم بيجن إنسان رهاتبونش قوم رهاتبونش قسمك رهاتبون لبشتكو قرآن هاتا سروي عردي بيغمبر ما محمد عليه الصلاة والسلام هاتا سر عردي إلي أف جحمي عالم إسلام إنسان را جحمي إنسانيتي رهات جحمي قوم رهات جبروي كيشد بي أو دينك أم بيجن قسم بون مجمل بون أو جي حكمي وارابون بآياتو بتوحيدي جه تشريفه و تمجيده شفا غرم ده توليده سنم هربون ده پتخانه تماشاوان هجا ده بآيات و بالتوحيده يعني بآيات خوده و بالتوحيده يكيتيا خوده جه تشريف و تمجيده يعني الشرفاوي و جمزناتياوي ام بيجن جه قنجياوي و جرحماوي شفا غرم ده توليده او رجاكو پیغمبرم عليه الصلاة والسلام ولدي ام بيجن جدايك و هات سروي عرده سنم هربون د پتخانه دبي سنم بطولات او هيكل و بيكري يكو ام بيجن انساني ويدمي مشركات حباندن هميجي هربون ام بيجن العردي كدن پارچه بون يعني افجي ام بيجن روايتك راست ديروكيه هر كزانيت كعبه ده او بيكر او هيكلكو انساني ويدمي مشرك بو حباندن ام بيجن كش خورا خدا حسباندن پیغمبر مختحت سروي عرده او حمي سر نگون بون نگون سربون سنم عاجز جتوليدا قلا قرمز بكسر اي قها معجز تزلزل كفت ايواني تماشاواني جا دبي نگون سربون سنم عاجز او بوتو سنم او بوطولات دبي ويروجي نگون سربون ام بيجن زيرو زبربون العرده دريج بون پارچه بون حمي جتوليدا قلا قرمز جبر وی گلا صور کو هاتی سروی عرده جویجی معنی تشبیه پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام بوقتکو پیغمبر ما هات سروی عرده ولدی جدایکا خبو او پول عرده کتن بکسرا ای گها معجز و بمعجزاوی گها کسرا ام بیجن کسرا کیه ام بیجن پادشاه میره دولتک ایرانیا وی زمانی بو دولتک کسرای به گها ویدره و تزلزل کفت ایوانی به قصرا واجی ام بیجن قولوني و ام بيجن ستوني و درزين شكستن جبر ويجي تزلزل ام بيجن طرسكتا قصرا وادجي يدي جبر ويكي او معجزه پیغمبر عليه الصلاه والسلام ببيرانيا بويا مزگين د دنياي شكفت ورد رعناي جباغ اصطفيناي قريش عسل انساني تماشاوانيجا دو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جباغي خود تعالی هاتو پاکش کرن هاتو پاک کرن تمیز کرن او انسان جعسل خوش قریشیا نوی معلومه نوی بافکیوی نوی عشیرتابی قریشی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی جوی قومی جوی عشیرتی هات و طرف خوده و علی خوده و هات پاکش کرن و انسان عالمی را ام بیجن انسان ودین حمیه را بو مزگینیه که خوش قریشی بو پناه دین خداني سورة ياسين شفاني كودك نورين ملك هاتن دفرماني
تەماشەبانێژە دبێ قورەیشی بوو پەناهێدین بێ پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام پشتا خۆ دادین ئانژی ئەم بێژن پشتگیری دادین دەستەک دادین ئەوی دین لەسەر پیا هەیە هشت وی دین ئەم بێژن نژدان خودانێ سوورەتێ یاسین یعنی بێژن سوورەتێ یاسین ئەم بێژ ئەوژی سوورەتەش قورئانەیە ژێرە هاتیە نازلکردن شڤانێک و دەکەی نورین ئەوژی شڤانێ ئەم بێژن ئینسان زارۆک و ئینسانی vê demê نورین بوو مەلەک هاتن دە فەرمانەی مەلایکەتێ خودێ هەمی دبن ئەمرێوی دەبن دەستەی دەبوون لەبەر فەرمانایی بوون مەلەک هاتن بتەعجیلی دووشەخ کرسینە جبریلی ئەلەم نەشرح تێ تەنزیلی دکت تەوزیح و طبیانێ تەماشەوانیشە دە مەلەک هاتن بتەعجیل بەعەجەلە مەلەک مەلایکەت هاتنە جەمێ دووشەخ کرد سینە جبریلی جەبرائیل عەلەیهی سەلام ژی دەبێ سینەیاوی سنگاوی کرە دشەق ئەم بێژن سنگاوی ڤەکر ئەلەم نەشرح تێ تەنزیلی ئەوژی سەرێ ئایەتێکێت قورئانیدا دەبێ سنگاوی ئەم بێژن ششت و پاقش کرد تەمیز کرد ئەم بێژی ژنە خۆشی ژنە قەنجیە دکت تەوزیح و طبیانێ ئەم بێژن تەختۆریە کە خۆشک لێ کرد و سنگاوی سینەیاوی دل و قەلبێوی پاقشکردن ئەم بێژن ji گونەها ششت و تەمیز کرد خودانێ تەختێ لەولاکە سواری هەفتی ئەفلاکە لە عەرشی مەرکەزا خاکە ji بۆ وی هاتە کێشانێ تەماشەبان هێژە بێ خودیێ تەختەی لەولاکە لەولاک لە گۆر ریوایەتە دەبێت حەدیثەکە قودسیدا خودی تعالاش پێغەمبەری مەرە محەممەد عەلەیهی سەلاتو وەسەلام رەگوتیە لەولاکە لەولاک لەما خەلەقت الئەفلاک دەبیانێک و نەشتەبانە نەش بەرتەبانە من ئەف فەلەک ئەف دنیا من چێ نەدەکردن من نەتانینە مەیدانی ji ber wê dibêje bê xweyê vê lewlak xweyê vê hedîsê tiyekî qasib qedrî weke ku bi 18000 alem ji bo te çêbûne swarî heftê eflaka dibêt swarî heft dinyayê heft eflakî weket Qur'anê de dibêje seb'a semawatî wal ard yani weke ku bi heft erd û azman hene li erşî merkeza xake em bêjin merkeza dinyayê merkeza erşê پێغەمبەرێ عەلەیهی سەلاتو وەسەلامە ji bo wî hate kêşane hemî ji ber wî hatine meydanê hatine wezinandin hatine çêkirin ji bo wî çêbû ev alem nebî bû hêj berî adem di exbara wekû xatem çiraxê ehlê îmanê ji bo wî çêbû ev alem ev dinya û ev alem hemî ji ber wî ji ber pêxember عەلەیهی سەلاتو وەسەلام çêbûn nebî bû hêj berî adem dîsa di rîwayet ne de gotiye dibê pêxemberê me di hedîsek xwe de gotiye عەلەیهی سەلاتو وەسەلام gotiye xutê ku ez nebî bûm hê em bêjin adem nav av û heriyê de bû dibê yanî weke ku bê pêxemberê me عەلەیهی سەلاتو وەسەلام berî adem عەلەیهی سەلام jî xwedê teala afirandibû xoliqandibû çêkiribû ji ber wê yekê dibê nebî bû hêj berî adem hê adem nehat ser wê erdê jî ew nebî bû pêxember bû di exbara wekû xatem û li gor îxbar rîwayeta jî xwe em bêjin yani pêxemberê me تالیا پێغەمبەرایە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ناوەکی ویژی ئەم بێژن لەقەبەکە ویژی خاتەم الئەنبیایە یعنی تالیا پێغەمبەرە چراغی ئەهلی ئیمانێ و دبێژە ئەهلی ئیمانێرە ji بۆی ئینسانەژی ڕەحنیە چرایە چراغی ڕوحنیە ئومەت ji بۆ وی چێبوو ئەف خەلقەت فەتاحی دەرگەهەیە جەنەت ئەمیرێ سەدرێ دیوانێ تەماشەوانێژە دیسا دبێ ڕەحنیە ئومەت و چرا و ڕەحنیە ئومەتێ ئینسانە مسلمانە ئەوە ji بۆ وی چێبوو ئەف خەلقەت دیسا ئەفقا خولوقاندن ئەفقا ئەفراندن هەر تشتێ سەر وێ عەردەش بەروی چێبوو فەتاحی دەرگەهەیە جەنەت دبێ ئەم بێژن دەریە جنەتێ دەرگەهەیە جنەتێژی ئەوێ ڤەکێ ئینشەڵڵا ئینسانەش مسلمانەرە ئەمیرە سەدرێ دیوانێ دیسا لەسەر تەختە ئەم بێژن دل لەسەر تەختە قەلبا ئەو ئەمیرە پادیشەهە ئەمیرێ تەختێ عوقبایێ سەهاوی دارا تووبایێ خۆزی جارێک دی دنیایێ بدیتا من تو وێ ئانێ دبێ ئەمیرێ تەختێ عوقبایێ یعنی مەزنێ ئەم بێژن ئەمیرێ تەختێ ئاخرەتێ وێ دنیایە سەهاوی دارا تووبایە سیاویژی سەهاوی وەکە دارا تووبایە دارەکە جنەتەیە هەنگی خۆشە هەنگی ئەم بێژن قەدرە سەهاوی وەکەوەیە خۆزی جارێک دی دنیایە بدیتا من تو وێ ئانێ مەلای باتێژی دبێژێ حەسرەتا خۆ عەشقا خۆش بۆی پێغەمبەر وی شەکلی تێنێ زمان دبێ خۆسکە جارێکی ژبانە هەمە جارێکە تەنێ ژیبانە ئانەکێ سانیەکێ ژیبانە خۆزی متل vê دنیا جارێکی دیتبانە ڕسوولێ هاشمی سابر ئەوە تاها ئەوە حەشر دل و جانێ مەبوو ئاگر
ژنار و پێت و حیجرانی دەبێ ڕسوولێ پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلامی هاشمی بوو ناوێ ئەمبێژن بافکێوی دەبێ خۆیێ ئەمبێژن قورئانە کەریم بوو خۆیێ سوورەت و ئەمبێژن ئایەتێ قورئانە کەریم بوو دل و جانێ مەژوی بوو ئاگر ji ber wî dil û canê me bû pêt û agir ji nar û pêt û hîcran ji hesreta wî û ji em bêjin dûrbûna ji hîcrana wî dilê me nav êgir dema ji nar û pêtê da ser me evîna te qewî germe du çavan pê bikim sürme ji toza rewza astanê temaşevan hêja dibê ji nar û pêtê da ser me dibê agir û pêtê daye ser me evîna te qewî germe dibê eşqa te evîna te jî gelekî germe du çavan pê bikim sürme ji toza rewza astanê dibê ji toza ber deriyê te ji toza bilningê te jî ez dixwazim li çavê xwe weke kilê weke sürmê ez lê bikim çavê xwe wa kil bikim ji toza wê derazînê dikim feryad û nalînê xudê çêkir di wê hînê wîsala litf û îhsanê temaşevan hêja dibê ez ji toza ber deriyê te ber binlingê te ez dixwazim û ji ber wê tozê ji ber eşqa te ez dikim feryad û nalîn û xudê bike ku xudê li min bike litf ku ez bigihme te wîsala min û te xudê teala pêk bênê bicih bênî înşallah wîsala seyyidê ehbab xudanê min ber û mihrab müyesser bin li min esbab min can avê te meydanê temaşevan hêja bi wîsala seyyidê ehbab seyyidê hebîb pêxember aleyhissalatu vesselam dibê gihiştina me û wî xudanê min ber û mihrab dê xweyê minber û mihrabê ev cihê mizgeftê de ku li ser mêj dikin û weza dikin müyesser bin li min esbab dibê ku esbab müyesser bibin min can avê te meydanê ji ber ku ez te bibînim ji ber ku ez bigihime te ez canê xwe jî deynime meydanê ez canê xwe ez têxime ber te me can bada fidayê te tenem xaka serayê te zeban wexfa senayê te dilê min ebdî fermanê temaşevan hêja bê canê xwe ji boî te fida kir tenem xaka serayê te dibê ez laşê xwe jî ez karim bêxime bin lingê te de bikime axiştere zeban wexfa senayê te dibê zimanê xwe jî ez ji boî sena te ji ber medhê te ji ber pesnê te ez weqif dikim ez zimanê xwe jî dikime bin emrê te de dilê min ebdî fermanê û qelbê min jî dibin fermana te de ye dilim qendîla rewzê bit lebim nêzîkê hewzê bit ji ehlê sidq û feyzê bit ezim muhtacê gufranê temaşevan hêja dibê dilim qendîla rewzê bit wextê ku dibê dilê min rehniya wê em bêjin fanûsa rewzê bê ya bixçe bê û lêva min nêzîkê hewzê jî bê lêva min li ber hewzê avê bê li ber hewzê kevserê bê ji ehlê sidq û feyzê bit dibê ez ji ehlê sidq û feyzê jî bim ez jê qenca jî bim ezim muhtacê gufranê dibê dîsa ez غفارتê dixwazim ez efûkirina xwe efûkirina gunê xwe dixwazim ji pêxember ez mehderê dixwazim aleyhissalatu vesselam du'a lem pêk ve muhtacê ji bo wan hatî îxracê şeva ew çûye mîracê çi xulxul kete eywanê temaşevan hêja dibê di alem gihane bware hev weke ku bê dinya û asîman gihane bware hevdû hatine cem hev roja şeva pêxemberê me aleyhissalatu vesselam çûyî mihracê jî bê çi xulxul kete eywanê em bêjin qesr û eywan deng û meng baket em bêjin qiraqir û teqereq baket heta ku pêxemberê me aleyhissalatu vesselam çûye eywanê çûye em bêjin ezmana cem xwedê teala çi xulxul hate ez xebra sedayê gun bedê xedra ke subhanellezî esra ji qudsê çûye dîwanê temaşevan hêja bê xwedê teala pêxemberê me aleyhissalatu vesselam paqij kiriye û em bêjin xweşik gihandiye cem xwe û ji qudsê biriye dîwana xwe aniye cem xwe ela ey seyyidê safwet tu roja heşr û pir fitnet bibêjit ummetî ummet ferkente ser çoganê temaşevan hêja dibê ey seyyidê paqij seyyidê mezin pêxember aleyhissalatu vesselam dibê ew roja ku em bêjin gelekî zehmet û gelekî em bêjin zor roja heşrê de dibê tê li ser kabê xwe li ser çogê xwe bibêjit ummetî ummet yani ji tê bêjê ummeta xwe ez dixwazim yani her kesekê wextê ku ketî derdê xwe de bê gelo ez ê xwe çawa xilas kim pêxember aleyhissalatu vesselam yê ji boî ummeta xwe ji xwedê teala gazî û bikê û înşallah mehderê şefaetê li me bikê fekende ser biya derbey dikim hêvî ji mîrê hey şefaetkî ji bo batey bide berzillê seywanê temaşevan hêja
الفي درجي ملاي باتيج بوي خوا مهدرت خوازي دبي ان شاء الله بيجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اجميري حي اجوي ميري ام بيجن كو رحد دي ازجه هيفي دكم كوجبو باتي شفاعتي بخوازي ويجي بكي بن سيا سهوانا خدا بكي بن سها شمسيا خدا تماشاوان هيجا هل ما انها خلاص بو وكون جزانن قالك هل بس لسر پیغمبر ما هاتنا نویساندن لیم کارن بیجن مل حسین باتی قالك خوش عشقا خوا و ام بیجن پسنی پیغمبر علیه الصلاه والسلام آنی زمان نها هل بس نمر الفيدر خلاص بو حتى برنامج جديد سام حفر من بمن خير خوشيدا بخاطري